I pozdrav svima ljudi, šala. Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo na ovom klipu. Danas je novi vlog, kao što vidite, auto smo. Valjda preporučujete se. Mi trebamo da idemo do Loznice, sad je, kao što vidite, morao sam ljudi da stopiram 6:58 u Beč, idemo na veselje, tako da to će biti super, a mi možemo da krenemo s ovim vlogom, pa ćete vidjeti kad krenemo. Auto spremiti. I evo nas ljudi, Srbiji smo, došli smo prema oko pola sata. Prije oko pola sata smo došli i u restoran smo, evo možda vidite tamo, ovdje, restoran, tu smo mi i sad da ja vam cijelo vrijeme slušam nešto dosadno, jer kao vidite, da izađem da nastavim sa ovim vlogom. Ok, prepričali smo, ajmo ovom stranu malo, pa ćemo se vratiti tamo, pa onda ćemo ići tamo gdje treba. Ja ću sad snimiti malo ovog vloga, zato posle ovoga malo tamo ući i kad je zovem vam će biti jedno i neću više snimati, kad se budemo neću malo snimiti i to je to. Ok, super. Idemo ovako da se ubavimo. Ićemo još malo ćete tamo pa... Ok, sad prošla kola, evo, auto stvar, evo kako tu sve izgleda. A to sam ja. Evo da idemo i probat ćemo do onoga, sad ćemo malo blizu onaj tamo znak, dozle ćemo da dođemo. Ok, idemo ovako malo. Srcu, malo i ja počnem pjevati. Ok, evo stigli smo do ovog znaka, sada kad prođete tamo na ovo auto, prođemo na ovu stranu. Ok, evo vidite, ok, idemo lagano, prelazimo put, tamo nema ništa, sad se vraćamo u restoran, bukvalno usred neče muzika, pa nismo baš udaljeni od restorana, ali nema veze i vraćamo se, sjedamo, prošetali smo, možda kasnije opet posle jela, posle je torti, svačega, izađemo unutra, ali ne vjerujem. I možda ljudi budemo išli u drugu stranu, vidite. Kao što vidite, prošla su auta. Ok, možda to sam htjela reći, da ićemo možda u onu drugu stranu, tamo kasnije posle torte i sve to, sada idemo se vraćamo. Ovo ću ja sad stopirati, da vidimo, a ako ne, onda kasnije. Ćao ljudi, ok ljudi, evo sjeli smo sa mrakom. Ovdje ćemo završiti, to jest nećemo završiti da bude se vraćali, pošto ne bude ništa, čao. Sada je auto. I kad budemo auto snimat ćemo malo, ali ni taj se neće vidjeti. Tako da, to je to. Možda opet budemo snimati.